Bogajan ang kang prekja madimlong World Environment Day Katalondon. Rada Parman si Chisong Piponji put si Congress sa candidate Dhonsing Kramsa Penchu Chiput Kaningji. Hanjang lang sunihang Archim Youth Club enta World Environment Day Katalondon. Kardom nilikar beberta tanbang tari Chisong Teron non bertang tonpen arjita. Wo signify party pirthia dang pialong World Environment Day Katalonalong pachiton dun si Bogojan subdivision ng kangalong ta pregja madimalong Talondon. Bogojan rong supialong kidu pranap Vidyapit Pen Junior College lang si ada porpai kepa porpen World Environment Day Talondon. Laso pi school hempen armu chijeng ponsi Bogojan rong supi arlumalom along karko karpega saita ding pon. Laso long ongdung school lapen college lo kecharli dun atum chito dun si RDP dun si misen pen pachun pon lo pusi kat news channel perangke anon terang pen birtanang pale. Karbi Students Association Inglong po Bukajan Head Branch at Tumchipatir Piponsi. Bukajan Karbi Club along ada porp hai kebra chatima porpen. Bukajan Head Branch amai pu slashing tipen kachapayam pupon amay along. Bidisar Harold Hanse, Sai Hemchun bang Rajib Tokbi, Klem bang Longsdar rong bi lapen moncher beatum chetong dun. Maya long chun bang Pradip Hanse pensi Maya tipi mati. Sumindar adang thengpi aklim ke epon alama putak lar dak pen than ponlo. Halapu Bukajan Koreal dubi along kedo. Bisnu Rabha Emi School along Talason Thak ada por phai kebra chitima por malompen Thanbang lapen 155 Battalion CRPF atum chelangsi World Environment Day Talondun rapedlo api school house maratuma menpen armu chejeng padopon laso api malomso isi amai pamansi school house maratum pen chethan chepare padopon মানে আজি World Environment Day হয় 5 তারিখ পুরা বিশ্বই মনাই আমার প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীও আমার এটো মানে ললে যে পুরা আমার ইন্ডিয়াটো এবার সাফ হব লাগে তা আমি আমার প্রণব জুবলি কলেজৰ পৰা এটা হুৰুমুৰু স্টেপ লৈছো যে আমাৰ বুকাজান অঞ্চলটো সাফা কৰিম তাকে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অঞ্চলটোও সাফা হয় ৰাজ্যটো সাফা হওক অসম তাৰপিছত দেশটো সাফা হওক আৰু এই জাগৰূকতাটো আমাৰ মানে স্প্ৰেড কৰাটো মেইন মোটিভ যে মানুহকেইটাক বুজাওক যে সব বস্তুটো সাফা হলেহে মানে আমাৰ বিমাৰীকেইটাও ঠিক হ'ব আমাৰ এৰিয়াখনো সাফা হৈ থাকিব Wo signify po arni anerlo por pai Crecia por malompen Karbinglong District Congress Committee asai hemlong Lumbajong constituency pen karjabdun Congress a candidate Dhonsing Kramsa pen kat national aperangke ang bong chiu chiput padopon bangso chiu chiput kepadopon along kevangji Karbinglong Temes Council MEC keliglong haidun det pen ko pipi asai si kedeng ponjima lahaya putak perangke pen karjupon ahut Kramsa sangho pen kaningje pon alam arju iksine নম্বর কথা ইয়াত লুম্বাজং সমষ্টি দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালী যেহেতু উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা এই অট'নমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা যিমানখিনি দিব লাগিছিল এই যিমানখিনি দিব পৰা হোৱা নাই সেই গতিকে মই প্ৰাৰ্থী হৈ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপত হৈ মই ৰাইজৰ আগত মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিব বিচাৰিছোঁ যে মোক জিকাই আনাৰ লগে লগে উঠি অহা যুৱক যুৱতীৰ সংস্থাপনৰ মই ব্যৱস্থা কৰিম আৰু চাকৰিৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মই বিনা পইচা উঠি অহা যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে মই যিয়ে জাতি নহওক যিয়ে ধৰ্মই নহওক ইয়াৰ লুম্বাজং জাতি জনগোষ্ঠী আমি স্থায়ী বাসিন্দা হিচাপত আমি একেলগে বসবাস কৰিছে সেই ল'ৰা ছোৱালী যদি আজি কোনোবা দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি কোনোবা এজন মেট্ৰিক পাছ কৰিব পাৰিছে কোনোবা ছোৱালী যদি BME পাছ কৰিব পাৰিছে সেই ল'ৰা ছোৱালীক মই বিনা পইচাতে আমি চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা মই কৰি দিম আৰু লুম্বাজং সমষ্টি চুকে কোণে ৰাস্তা পদূলি খোৱাৰ পানীৰ ব্যৱস্থা এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা কৰিব পৰা নাই সেই গতিকে লুম্বাজং থকা যিমানখিনি গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে থকা ৰাইজক মই পোনপ্ৰথমে কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাস্তা পদূলি মই ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা Nihang Archim Youth Club Hanjang lang solong patir piponsi vo signify po arni
World Environment Day B Rong Thom Committee Hall Hanjang lang so sai hemlong World Environment Day katalon pon pusi perang kepen birtanang pale. Labangso mayalong may kachari pon A rong P mayalong kachatong dunalo hiya tu maphan waisong B pensi pachini pon lo labangso mayalong aluhi sar piaman ben kachatong dun Sarupathar constituency KADF a candidate Kadom Terang P Rongasar Komola Kanta B Thanbang Rupsing Rong P Thanbang Sampri Kimi Phangchola pen nihang archim Klembang Pubang P pen Chenglok kethegi dingatum chatong dun si labangso mayalong RDP dun Labangso mayalong pen HS ang deng kacapaun dun abang pubang pitum phanta archopon lapen arta keong abang pulapen bang pitum phanta man pen archopon tu World Environment Day aputak chithan chimum ta padopon si thengpi aklim tawar pialong ke asai padopon Wo signify player ni hidilangwe intia rongalong mate lang pair lapen Haurokhat constituency kachikagalong lang pair constituency HSDC candidate Sonasing Terang lapen Haurokhat constituency HSDC candidate Raneswar Timo atum vote kerek amai kepado ponra pet pusi perang kepen birtanang pale. Bangso amai dorsing dera pensi chupahim pupon lapen lang pair constituency HSDC candidate Sonasing Terang Haurokhat HSDC candidate Raneswar Timo lapen HSDC Glembang Phubiran Singh Hanse XEM Hem Singh Ingti Babul Kakoti pen Chenglok Ongdung HSDC Glembang Phubang Phila pen Ratatum Chitong Dun Non amad lang pera long HSDC ke hai chi ang ring tepe kathe none phong ke Ongdung BJP lapen Congress along kachaprap dun atumanta HSDC along siwang bomro lapen Karbia khai pen kapregatum ansata itum along siwang edlopusi vote kerek amaya long HSDC candidate Sonasing Terang pen lam te pangdapon Number 24 Diopani MAC constituency ang Kangaparman Assam Gana Parisad AGP pen Kachetoidun Prahalat Baisya Aparman vote ke hangarat amailong Assam Minister Atur Bora Chetongdun Kewangji wo signify Chris Roxy Arni Karbiang Long Autonomous Council kilik along AGP pen Kachetoidun abang pu aphan kapahai wekchi aphan pura wo signify pli Arni kang sampor phai pli apor pen Santipur Kakrajana long isi vote ke hang Radamai paman pon Mayalong AGP Klembang penang kethegeding atum pen Chenglok Minister Atul Bora lapen candidate Prahlad Bhaisya atum chetong dun si mai RDP dun Kyongdung AGP mate Bhaisya aphan kekroi arat atum chetong dun si kapahai wekji aphan cheto dun non laso teng pen lekelang dampang barlote Diopani constituency along ke kilik kachadan chileke Congress candidate Alistaron P pen AGP candidate Prahlad Bhaisya atum banghini ang bongsi kachadan jiang ring thetanlo Birta bang kilapon si Kang Toniglo, la ibom takat news channel, dumit hak me, korang tu.